Što je jesam? Ako pobjede, bit će treći. Ima jedan. Hajduk je jedan. Drage bakte, sada ću vam pročitati priču pod nazivom Prekinuti oskudicu čistog predanog služenja iz čitanje Čaritamrite Adi Lila 2.2. Jednog po jednog gospodin Četanja je pozivao svoje bakte. Kad je pozvao Šrivasa, upitao ga je: sjećaš li se kada si jednom šetajući čuo neku osobu pandita Devanandu kako recitira Šrimad Bhagavatam? Želeći kušati Šrimad Bhagavatam, znajući da je svaki slog Šrimad Bhagavatama čista zanosna ljubav prema gospodinu, ušao si da bi slušao Šrimad Bhagavatam od njega. Sjedio si i slušao Šrimad Bhagavatam od Devanande i shvaćajući njegov pravi smisao, počeo si ispoljavati zanosne simptome ljubavi. No Devananda je bio suhoparni spekulativni filozof. Iako je govorio o Šrimad Bhagavatama, nikada nije spomenuo ništa o čistom predanom služenju. Sjećaš li se što se dogodilo? Kada su njegovi učenici vidjeli kako pokazuješ simptome zanosa, pomislili su da smetaš Devanandi, dok govori. Nisu mogli cijeniti tvoju čistu predanost, jer ništa o njoj nisu znali. Nikad nisu ništa čuli o čistoj predanosti. Niti je pandit Devananda ikada o tome govorio. Misleći da je važnije čuti pandita Devanandu, pokupili su te i iznijeli van. Sjećaš li se kako si se osjećao? Otišao si kući, sjeo i počeo čitati Šrimad Bhagavatam. Dok si čitao Šrimad Bhagavatam, suze zanosa počele su ti teći iz očiju. Znaš li zašto si se tako osjećao? Ne znam. Zato što dok si čitao Šrimad Bhagavatam, ja sam ti ušao u tvoje srce. Zato što sam ti ja ušao u srce, doživio si takvu zanosnu ljubav kao nikad prije. Sjećaš li se kad se to dogodilo, Šrivasa? Naravno, sjećam se, moj gospodine. Ma ti si tako ljubazan prema meni. Pandita Devanandu su svi znali kao vrlo učenog govornika Bhagavatama. Učenici su mu dolazili svakodnevno i slušali ga kako govori. Ali to je bila samo suhoparna filozofija. Iako je bio odan astezi i obrazovan, a svi njegovi učenici bi dolazili i slušali pažljivo što je imao za reći, pandit Devananda nije veličao čisto predano služenje. Zbog neke uvrede koje je svojedobno učinio, nije mogao slaviti čisto predano služenje. Pa ni njegovi učenici nisu poznavali slave čistog predanog služenja. Devananda ih nije zaustavio. Kao što je guru bio u neznanju, tako su bili i njegovi učenici. Budući da studenti pod otkriljem svog učitelja Devanande nisu mogli shvatiti plodove Šrivasinog predanog služenja, počinili su uvredu njegovim stopalima, jer su bili pod kontrolom svog materijalnog opažanja. Budući da ih učitelj Devananda nije u tome zaustavio, i on je bio kriv za uvredu. Nemajući znanja o predanom služenju, podučavajući učenike, Devananda nije predstavio uzvišenu prirodu predanog služenja. Budući da guru nije bio osposobljen za predano služenje, i njegovi su ga učenici bili lišeni.
U Šrimad Bhagavatamu 11.2.12 je rečeno: čisto predano služenje svevišnjeg gospodina je duhovno toliko moćno da jednostavno slušajući o takvom transcendentalnom služenju, pjevajući njegove slave u odgovor, meditirajući na njega, prihvaćajući ga sa poštovanjem i vjerom ili hvaleći predano služenje drugima, čak i osobe koje mrze polubogove i sva druga živa bića mogu se odmah pročistiti. To je moć slušanja o čistom predanom služenju i Devananda je patio jer nikada nije govorio o čistom predanom služenju. Iako je čitao Šrimad Bhagavatam i govorio iz njega svaki dan. Gospodin Čejtanja je to znao. Nakon nekog vremena, kad je gospodin Čejtanja lutao kroz Navadvip, prošetao je do ašrama Pandita Devanande. Sjetio se što se tamo događa i što se dogodilo Šrivasi, pa je rekao: unutra je osoba koja nikad ne veliča čisto predano služenje. On ne zna slave Šrimad Bhagavatama. Šrimad Bhagavatam je čisti nektar. 4 vede su kao jogurt i Šrimad Bhagavatam je kao maslac. Šukadeva Gosvami je izbučkao taj jogurt u maslac, a Maharaj Parikšit je u njemu uživao. No onaj nitko misli da govori Šrimad Bhagavatama. Ma rastrgat ću mu taj njegov Bhagavatam! Ne, molim te, nemoj to učiniti! Drugom prilikom, kad je gospodin Čejtanja lutao kroz Navadvip sa Šivasom, vidio je da i Devananda šeta, pa mu je prišao. Naumio mu očitati bukvicu. Rekao mu je: Devananda, ti si nitko. Govoriš o Šrimad Bhagavatama, ali nikad ne slaviš čisto predano služenje. Znaš li da je Šivasa Takura došao na vaše okupljanje? Šivasa Takura je tako čisti bakta koji uživa u temama čistog predanog služenja, da čak i Ganga iz duhovnog svijeta silazi da bi imala sa njim daršana. A ti nisi ništa rekao kad su ga tvoji učenici izbacili s vašeg skupa. Gospodin Čejtanja ga je korio. Važno je primijetiti, međutim, da je Pandit Devananda slušao. Dobio je milost, otišao kući i razmišljao o tome. Dok je razmišljao, osjećao se vrlo nesretno. Vrindavana Das Takura kaže da je razlog zašto se osjećao tako nesretnim loše društvo. Drage moje bakte, što mislite, tko je bio to loše društvo? Vadi, materialisti, špekulanti. Dobro, sad ćemo vidjeti šta kaže Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura. Da, bilo je. U komentaru Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura objašnjava da su mu loše društvo bili njegovi učenici. Thakura njih nije zanimalo slušati o čistom predanom služenju, jer im Pandit Devananda nikada nije govorio o tome. Stoga su sve bili materijalisti i uzrok njegove vlastite nesreće. Ipak, zabava jako lijepo završava. Devananda je prihvatio ovu kaznu, iako mu je još uvijek trebalo vremena da je potpuno probavi. Tada je primio milost velikog bakte. Nakon što je gospodin Čejtanja uzeo sanjasu, Pandit Vakešvara je došao u Devanandin ašram. On je jedan od onih labuda, pčela ili pataka koji uživa u glasnom kirtanu, pjevajući i plešući sveto ime gospodina. Pandita Devanandu je jako privukao Pandit Vakešvara i počeo je razmišljati kako da ga služi. Ali budući je Vakešvara Pandit uvijek bio uronjen u svoj zanos, nije ga mogao pitati što mogu napraviti za tebe. Devananda je primijetio da bi Vakešvara u zanosu ponekad pao na tlo
pa se potrudio da ga uhvati kad god bi padao. Devananda bi stajao u blizini, gledao i čuvao ga veoma pažljivo. Jednom prilikom, kada je Vakrešvara pandit pao, Devananda ga je uhvatio, uzeo prašinu s njegovog tijela i počeo je razmazivati po sebi. Služeći tako tog baktu, napokon je počeo shvaćati slave gospodina Čaitanje. Prije toga, iako je Devananda pandit vidio gospodina Čaitanju, nije prepoznao gospodinove slave. Ali sada, nakon što je vidio i služio ovog baktu, mogao je razumjeti slave gospodina Čaitanja. S tim u vezi Vrindavana Das Thakura navodi jedan stih. Možda postoji sumnja hoće li sluge svevišnje božanske osobe dostići savršenstvo, ali nema apsolutno nikakve sumnje da će oni koji su vezani za služenje gospodinovi bakta dostići savršenstvo. Govinda Basju 3.3.51. Kao rezultat služenja pandita Vakrešvare, pandit Devananda je mogao dobiti milost gospodina Čaitanje. Sljedeći put je vidio gospodina Čaitanju u kuli. Prišao mu je i zamolio ga za oprost. Rekao je: Ja sam budala. Svi su mislili da sam obrazovan. Govorio sam i Šrimad Bhagavatam, ali ja ne znam što je Šrimad Bhagavatam. Molim te, poduči me kako da govorim iz njega. Šrimad Bhagavatam na početku, u sredini, na kraju. Gdje god da ga otvoriš, samo veliča čisto predano služenje. Nikad nemoj govoriti ni o čem drugom osim o čistom predanom služenju. I onda možeš govoriti i Šrimad Bhagavatam. Hoću, dragi moj gospodine, ti si tako milostiv prema meni. Iz ove zabave, koja je poput rijeke nektara koja teče, možemo razumjeti značaj slušanja i uživanja u temama o gospodinu i njegovim čistim baktama. Iako ih ne možemo u potpunosti razumjeti, iako možda nećemo biti u mogućnosti u potpunosti shvatiti gospodinovu milost i njegovu dobrotu prema svojim baktama, i iako i sami možda nismo čisti, ako slušamo o čistom predanom služenju, govorimo o tome, sjećamo se, razmišljamo o tome, ako imamo poštovanje prema predanom služenju i hvalimo predano služenje drugih, srce će nam postati čisto. To je najviše treba žedne duši. Nijedna druga tema koju Šrila Prabhupada spominje u svom objašnjenju danas, umjetnost, kultura, sociologija itd., ne može ispuniti tu potrebu duše. Nakon što je jednom čuo i razumio prirodu takvih transcendentalnih tema, treba biti vrlo oprezan. Onaj tko zna što je čisto predano služenje i kako slaviti čisto predano služenje, može služiti sve, te ne smije biti nemaran i stoga dotaknut uvredom jer ne uklanja nestašiću čistog predanog služenja.